Kubwira ko rutayizamu ubundi adakwiye kuba akina mu Rwanda niba bavuga. Iyo wasira kubwira ko rutayizamu wa Premier League wayobye akaza mu Rwanda niba bavuga. Ibitego 11 muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu mikino 11 gusa akinnye muri shampiyona. Rutayizamu foronganye ibitego 2 Rugaju niwe ujya uvuga ngo yemwe ibitego 2 bya foronganye, assist 2 za Muyirekeve. Iki nicyo bita kalite, nicyo bita ubwiza mu kibuga. Imipira y'imiterekano 2 ya Keve, ibitego 2 bya foronganye. Yitwa Rayon Sport, abayizi neza bayita Murera kubera impamvu. Yewega n'umupira nk'uko twababwiye Keve atereye mu ruhande rw'ibumoso, wari umupira wa kufra w'umuterekano awushyira ku ipoto ya mbere. Uyu musore w'umunyasenegali awatakira kuri premier poto, arawataka umupira arawuyobya. Abafaransa babyita gukupa trajectoire, arawuyobya wuhindurira icyerekezo awushyira mu ncundura, arazisetsa cyane. Rayon Sport 2, ikipe ya Musanze 1. Reka turebe ko abanyamusanze barayajisa n'ababiranga. Keve aragoboka, cheka pasi kwa Biramahire Abedi Christophe, abareba bashaka icya gatatu ubwo Abedi. Attention, Biramahire gana cenga umupira urenga no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Umutwe w'imfizi y'intama ndani. Terura umupira Comfort Bertrand utereka ku mutwe wa Deaga Johnson, akabemerera langoni Musanze. Musanze FC mbere yo gutera ikufra Deaga Johnson adeshora aganiriye n'umunyakameruni Bertrand Comfort. Deaga ubwo atigiye kuzamuka amagarare muri surface, uyitereke kuri izi dread ubundi miminiremo. Ni nako bigenza, arayiteruye ayitereka ku mutwe wa Deaga Johnson adeshora. Nyuma y'umunota umwe gusa yinjiye mu kibuga asimbuye. Musanze FC 2, Rayon Sport 2, Rugangura iminota 2 yonyine isigaye. Nababwiye batwereka iminota yongera bagenda kwerekana nona. Nakubwiye nabagani abaremeretse guserebura iminota 4 yongera. Abazana baremeretse guserebura Musanze nabonye ari mbi ku mipira y'imiterekano. Nabo baravuga bati ibyo uvuga nibyo, reka twongere tubishimagire. Umugani wa Pastor Claude ibintu birakomeye. Ayinya ibintu birakase ayimuha inyuma asanga Fisto yambutse. Cenga abantu n'abanyamusanze barizamukiro. Ashrof Kamanzi passe Rezabo, passa Deaga Deaga Johnson mu ruhande rw'uburyo kwa konya abantu foro ndajya he. Atasara cenga muri 2, cenga bamutereka hasi kufra ikipe ya Musanze ikosa bakore Deaga Deaga Johnson. Iri imbere gato cyane mu ruhande rw'uburyo rwa Musanze, beka mu ruhande rw'ubumoso rw'ikipe ya Sport. Musanze nabo ni babi cyane ku miterekano cyane Deaga Johnson. Abariyo memuretse guserebura kuko ibintu bafite ubwa bwinshi cyane hano. Ibintu biracyakomeye cyane, iminota imaze kuba 89. Deaga isigende. Umusifuzi wa 4 aritegura kongeraho iminota y'inyongera. Kayitare David umusifuzi wa 4. Deaga isigende bita Comfort Bertrand numero 6. Comfort Bertrand yambaye nimero 10 ariko akina 6 munyagana. Umuzamu Shawurini twashimaga arayibaga inturo ku manywa y'ihanga, umupira arawufata ba muntu bari kumwe. Sinzi ibintu by'ibifukunya bimufasha, umupira awurekura ku kirenge cya Forunganye te biranga. Umupira bawukuramo ugaruka ku kirenge cya Sefu, yari yaboneje mu ncundura ariko birangira umupira bawukoza ujya muri kona ikipe ya Rayon Sport. Yaratanze igitego kabisa ya Shawurini, koze ikosa rya Uzembe, barayifasha ihereza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Nta muntu umugonze, ntawe umukozeho, yararangaye cyane kabisa. Abdoulaye Jaro yinjira,
Sefu tukimuvuga ahise avamo. Sefu avamo ajyamo umusore w'umunyagine Bissau. Abdoulaye Diallo. Attention ari nako Aimable agiyemo okay avuyemo Ndayishimiye Richard na Sefu ajyamo Diallo na Aimable Nsabimana Ajya gukina back three. kabisa Ajya gukina back three kabisa abadefenseri batatu central. kona arayizamura gonga n'umutwe Folngonye. Attention arayikontorora neza cyane cenga abantu hano ku murongo aracyabacenga Folngonye baramukurura kufra ikipe ya Sport. Ofra ikipe ya Rayon Sport hariya ku ruhande rw'ibumoso rwayo. Katereza kwitera hariya harimo akantu ko kutumvikana neza cyane ariko ni bugingo kimwe bisanzwe. Ibyo mu moso Yavuze gutera kufra z'ibumoso hariya. Keve Muyirekeve kapitene. Aherekeye Muyirekeve kapiteni ni kufra imbere gato cyane mu ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport beka mu ruhande rw'uburyo rwa Musanze. Iminota imaze kwa 79 kimwe Musanze na Rayon Sport. Kapiteni Muyirekeve Mburabutura boy Toto Gikondo. Tension reka turebe kapiteni Muyirekeve agiye kwitera wahinduye imeri shora bareyo baragishaka arawuterura gonga n'umutwe uteresha ingoto umupira ukuramo. Tension Comfort Bertrand umupira Ndayishimiye Richard baramutwara akora ikosa rikomeye cyane ni karito mu ndari arayihabwa. Karito mu akina nabi cyane Felicien Nkurunziza ate takira ashaka kwambura barakererwa. Nibyo asanga baro yagiye afata akaguru ka Felicien aravuna kabisa hariya. Karito mu ndo kuri Ndayishimiye Richard na kufra ikipe ya Musanze FC urubuga rwayo y'ikipe ya Musanze. Abonye ko Kamanzi Shafa tubwiye ko ari umwana wa Munyaneza Juma. Munyaneza Juma nibyo yakeneye mukura. Rutahizamu ugiye kwinjira Musanze FC nimero 9 akaba nta wundi bamwita Bizimana Valentin ni umurundi. Bizimana Valentin ni ugiye kwinjira ni umurundi arasimbura nde reka turebe nubwo agiye gusimbura Mchelenga Rashid ubona yuko rwose kabisa wasimbura arizamukira Kevin umupira kwa Damabaga yuko pase bacomekeye Folngonye biranga aritwara Kevin asubiza kwa Folngonye. Attention shot turitse ariko umupira akora neza cyane umuvandimwe Shafik Bakaka aratabara pere bari muri defense equipe ya Rayon Sport. Subiza umuzamu Hadi Mendiaye aracomeka pase ku muvandimwe Manying. Attention minota irakameza kugenda yicuma umupira bari umwaka. Attention retour d'orge nibyo kabisa. Ntabwo nababwiye nimero bahamagaraho iyo ujya kurangura ibinyobwa bya Mutware Beverages urahamagara nimero 07 niba Kiyovu ndashobora kwifasha ngo n'amanota mu buryo buhoraho. Ingo mu cyiciro cya mbere yajya guronereye ko muzika abantu bose bakangutse mugatangira kurira ifoto ntabwo ari byo rwose. N'ubupfura buke abareba batangira gusohoka abareba gake abareba batangira gusohoka Kibayinamba batangira gusohoka abareyo Kibayinamba kabisa bahita Musanze Football Club ingagi kumutuku nk'uwa Arsenal. atari Musanze FC ni ikipe iteye ubwoba cyane irakomeye yaguze neza. iminota ine bongeyeho ine gusa iminota ine bongeyeho rwose ku isaha yanjye ndabona isa nkaho yanageze stade wagira ngo twaje gushengerera isakaramento ritagatifu. Abantu baratuje barimo barasohoka umwe kuri barasohoka bahereye ku basaza kabisa ku basaje da wise men. Iminota ine bongeyeho umusifuzi Cyucyuri umukino Burongero no muri Kigali Pele Stadium. Amakipe yombi agabana amanota ibitego bibiri bya Rayon Sport kuri bibiri bya Musanze bagabana amanota bibiri. Nguko uko umukino wari uduteranyirije ahangaha. Ngibi birori bya Ruhago byabiteranyirije abakunzi ba Ruhago ahangaha uko bihumuje. Amakipe yombi anganyije byumvikana neza cyane rero ko ikinyonyo hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ari ikinyonyo cy'amanota 3. Rayon Sport 37 APR 38. Imikino ugomba gukurikiraho Rayon Sport izakina na Kiyovu, APR ikina na AS Kigali ku munsi wa 18 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere. Nguko rero ko birangiye imbaraga zo kuba Muyirekeve